Lona-ke ubefike kimi ngephupho, wathi ungixolele Mbongi yaseNhlwathi ukuphazamise ebuthongweni bakho, kodwa nami ngiphoqwa isimo. Lona-ke ubefike kimi ngephupho, uthena sengizamile ukukhuluma nomndeni wami kodwa ngihlulekile, awungilaleli kodwa ngibonile ukuthi vele sengiphila ngokomphefumulo, akulula ukuthi ngiqhumane nabantu abaphila ngokwenyama. Lona-ke ufike kimi ngephupho, wathi Mbongi yaseNhlwathi, ngiya-understand ukuthi nina imbongi, ngizokwazi ukuthi ningizwe ningilalele ngoba vele niyakwazi ukugcina iy'nhlungu zabanye abantu. Lona-ke kimi ubefike ngephupho, wathi ngiyaxolisa ukuphazamisa ebuthongweni bakho kodwa sacela ungilobele nansi inkondlo ekuseni kwakho ngabe ufokuza ungalenzi iphutha. Uthi-ke ngakhetha ukuthatha intambo mina ngikhiphe umphefumulo wami mhla ngithola ukuthi umkami uvelelwe nomfowethu. Uthi-ke mina ngakhetha ukuthatha umphefumulo wami ngentambo mhla ngithola ukuthi imiphumela yami yesikole ayibanga mihle ngale ndlela abantu ngiyilindele. Uthi-ke mina-ke bengiqhathaniswa ney'ngane zakwethu nomakhelwane uma ngabe mina imisebenzi ngingayitholi, bebengibiza ngomadlalela, ngisho kwenziwa i-meeting emndenini mina bengibizwa emva kwesikhathi, ngitshelwe emva kwesikhathi ngenxa yokuthi vele angisebenzi, indaba yami yangemisebenzi. Lona-ke kimi befike ngephupho, wathi Mbongi yaseNhlwathi, ngiyaxolisa ukuvuse ebuthongweni bakho kodwa ngicela ungilobele enkondlo ekuseni khoma ufuze ungalenzi iphutha uze uyihaye leNingizimu Afrika. Ngifuna ukubatshela ukuthi uma ubhekana nezimo uzungakhethi ukuthatha umphefumulo wakho ngoba nami-ke ngawuthathela ama-shortcuts kanti ngimaze ngifike ekhaya emazulu ngathi uNkulunkulu cha indlela yakhe ibiseyinde yempilo, wena buyele emuva isikhathi sakho sikafike. Sengisenkingeni ngoba ngidana emkhathini, ngisacela-ke ungisize Mbongi yaseNhlwathi lapho engikhona kumakhasi, usungikhulumele nomndeni wami ngale nkondlo. Ngiyathemba ukuthi nesizwe sovuleka amehlo siqaphele. Nawe-ke uma usacabanga ukuthatha umphefumulo wakho uzungakuloku uthi ngoba-ke hhayi-ke uzofika ekhaya emazulwini ujikise, sofika nini-ke isikhathi sakho sokuba uthathwe usuyofika endaweni-ke efudumele njengamanje ngisesemakhasini ngidanda emkhathini. Lo ubefike kimi ngephupho, wathi Mbongi yaseNhlwathi, ngiyaxolisa ukuvuse ebuthongweni bakho kodwa lokhu kungiphoqile, imbongi yaseNhlwathi.